Ujebote, danas je intervju. Ali prvo kafa i da zapalim jednu. Pridrži mi vrata, molim. Hvala. Hello. Tarik, izvolite. Alo Stošić, kao što već znate. Kako ćemo ovo? Ja sam mislio da... Perfektno. Guys, ajde pokušamo uveti ovaj shot. Možemo prenijeti neke stolce ovdje. Ovo mjesto ima neki... energy, znate, ovi ukrasi, oni pokazuju vašu ljudsku stranu. Zatim ova vitrina, njena boja, ona nadahnjuje pozitivnom energijom. Okej. Sjednite. Hvala. Doktore Human. Human. Doktore, Human, vi kažete da je zombi apokalips bio dobar za BiH. Pa vidite, nije ovo baš apokalipsa. Ne bismo vi i ja sada ovdje. Ako je situacija tako dobra kao što vi kažete, zašto je želite popraviti novim lijekom? Iako je pao broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini, pandemija je. Ljudi svakog dana... Želite reći da dosadašnji lijek ne funkcioniše? Pa moje istraživanja su pokazala da... Tokom vaših istraživanja ometali ste rad mnogih institucija. Mnogih. Želite li komentarisati? Ne, nisam ometao rad niti jedne institucije. Da li vam je oduzeta praktikantska licenca zbog neetičkih eksperimenata? Nisu to bili nikakvi neetički... Čekajte malo. Uslijed vaše dijagnoze i propisanih lijekova 3 osobe su preminule. Gospođe Štosić. Gospođica. Gospođice Štosić. Nazivate trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini apokalipsom, pa onda mene optužujete za razne zločine. Doktore... Molit ću vas da me više ne prekidate. Da li vi mislite da se cjelokupna situacija popravila? I kako to lijek tačno utiče na poboljšanje situacije? Je li uspjeh smrt pola ljudske civilizacije? Ili je uspjeh što smo uzeli prvi lijek koji kofol radi i ostali na tome? I znate li vi uopšte šta je taj lijek? Dehidrosaharin. Dehidrosaharin, ma hajte molim vas. fuck this shit. Kupite opremu i idemo. Čekajte, nemojte, nisi fair. Bombarduješ me pitanjima, optužbama, ne daš mi šansu da odgovorim i sad odustaješ. Tark. Molim. Ja sam ovdje novinar, ja postavljam pitanje. Ako se još jednom tako istresiš na mene, objavit ćemo priču, ali ne onu u kojoj se ti budeš nadao. Okej. Hajde da se nađemo na pola puta. Slušam. Ja ću vam ispričati sve kroz šta sam prošao. I zašto je bitno da što prije pronađemo pravi lijek. A vi, kakva god pitanja imate, ja ću odgovoriti na njih. Ako mi naravno dopustite. Deal.
Gdje da počnem? Od početka. Da, najbolje od početka. Moje prvo sjećanje seže kako su mama i tata u nekim bijelim mantilima, mislim da sam imao oko 2 godine. Doktore Human, ne morate počinjati baš iz početka. Aha. Ok, roditelji su vam bili uzor da postanete doktor, ali je li to mi stvar? Možemo se dotaći malo ove pandemije. Pandemije, da, naravno. I nisu mi bili uzor, bili su užasni doktori. U početku je bilo svjetlo plavih formulara koji sam trebao popuniti. Na početku, kada je tek pronađen lijek, ja sam vidio da neki moji pacijenti gube određene sposobnosti. Zato sam odmah zatražio obustavu administracije lijeka. Znate kako to već ide. Popuni ovaj formular, predaj ovdje, pa odnesi tamo. Dobar dan. Evo mene ponovo. Dobar dan, gospodine, možete doći. Evo, ja sam ovo sve fino popunio, evo, složio, izvolite. Oprostite za buku, gospodine, imam jako nestrpljivu stranku. Vi svakako dođite, kao što rekao, sve je spremno. Da, doviđenja. Oprostite, molim vas na smetnji. Evo, ja sam ovo ovdje sve prikupio, sve uredno popunjeno. Evo, izvolite. Potreban vam je cips. Rodni list isto. Kopija lične. Kopija pasoša, registracija, otisak prstiju, Netflix, račun, dozvola za ribu, diploma srednje škole, punomoć, slot stana, rentgen, uplatnica, radna knjižica, overa računovođe. Prošao je rok. Zvao sam stalno, ali niko se nije javljao. Svakog dana sam probao uzaludno. Niti je mene ko zvao, niti su se javljali. Odlučio sam poduzeti nešto povodom toga. Pozvao sam pacijente na pregled. Kako sam mogao ustanoviti, bilo im je mnogo gore, iako su oni tvrdili da se osjećaju bolje. Bili su ravnodušni oko tragičnih, pa čak i oko komičnih događaja. Poslao sam ih na CT pregled mozga i propisao antidepresive. Naručili su se, ali dali su im termin za 12 mjeseci. Radio sam dan i noć u laboratoriju dok smo čekali termin. Analizirao sam šta sam mogao, ali su mi ograničili resurse. Situacija je bila krajnje očajna. Gdje god sam krenuo, bila je neka prepreka. Nemate dovoljno kredita na računu. Kao da se čitav svijet urotio protiv mene. I tako sam smo čekali termin CT nalaza i desilo se nešto tragično. Svo 3 pacijenata je poginulo. B.E. Vozio je pod dejstvom alkohola i usmrtio pješaka. Zatim izgubio kontrolu i sletio u Miljacku. R.M. šetao obalom i udarilo ga auto. K.N. legla mokre kosi. Ubila je promaha. Mene su optužili za smrt mojih pacijenata i tako sam izgubio licencu. Ali sam otkrio tajnu lijeka. To je obična voda u prahu i šećer. Čekajte, voda u prahu? I šećer. Kako mislite voda u prahu? Samo razmutite vodu u prahu. Mislim, nije važno. Važan je mikročip koji se nalazi u lijeku. On čini ljude bestrasnim slugama koji slušaju svaku zapovijed bez pitanja. Stante sa snimanjem. Doktore Human, to što govorite su samo teorije zavjere. Ne, nemojte stati sa snimanjem, nastavite. Vidite, sve više ljudi se liječi ovim lijekom. Ali im ništa ne smeta, zato što ih nije briga. A sve vrijeme neko stoji iza i kontroliše ih. Zato su idealni radnici za poslove, posebno za poslove koje niko ne želi. Zato se situacija u Bosni i Hercegovini popravila. Ma dajte, molim vas, pa gdje su vam dokazi? Pogledajte. Oni nas kontrolišu.
Doktore, postali ste veoma iritantni. Ko ste vi? Mislili se da vas nećemo zaustaviti. Nemoćni ste nad našom silom. Nemoćni. Naša vladavina je apsolutna i vi ćete postati sluga. Nikada vam neću služiti. Nikada. Idite u 3 pič. Ela će sve ispričati. Ljudi će znati. Ela nije daleko pobjegla i ona služi. Služiti! Osvijetite doktora da vidi stvari iz bolje perspektive. Dehidrosaharin. Zanimljivo je što ste došli tako blizu pravom lijeku. Pustite me! Sklonite se!